Haya. Hi, how are you? Good. Karibuni sana. Yes. Hakuna nyita. Okay. Yes, sawa. Kwani murondera bayoli? Ngora tena kinitana. Magoro. Do. Yo flames. Flames idito gukira yaku. Ndogo mena flames ne do. Akwera kinita very strong. Ngicira no igukira kidogo tugithiaga na mbere. Itarakigwa kindu. Haisikii kitu. Ona thina ni thimu yakwa ti kiria. Okay. Saudi iko sawa? Very good. Wesi ndaikara thiri. Anyway, how are you doing? How are you, Rosemary? I'm very fine. Uko salama? Kabisa kabisa. Mbona wesirio muthe ni Valentine? Yeah. Any day is Valentine. Nageria. Yes. How have you been? I've been well. Twerekaine gukiura. What? Mbura nene piu.Ire tatiga. Kwanza ndwari na furana. Umothe ndona ni wihamite. Na tareke ngwire na ngumakie. Wendu guthogone karuhuo kanini ukarwara. Niĩ reke ngwire no ndĩyũmĩtie. No ti hinya kana ũhoti wakwa. Nĩ hinya ũrĩa ũrĩ igũrũ. We nĩ waurirwo biũ. Nĩ ndatukũrwo nĩ mbura na heho no Ngai no mwĩhokeku na niĩ ndigacokera rĩngĩ. Ndũgacokera. I will never dare. Ũmũthĩ ndĩrona wĩna ka jacket. I will never dare again. Nĩ njũĩ ũrĩa ndonire. No mahĩtia matirĩ makwa. Mũthuri ndekuona mahĩtia. Nĩ kwaga kũbangwo. Rĩu ngwĩciria timu ĩrĩa ĩbangaga rĩ, ngwĩciria he handũ yahĩngĩcithanirie. Ngwĩciria hau no thĩna wokĩire. Sorry. But we thank God. Tondũ nake Ngai akĩmenya nĩgetha ndikablame timu ĩyo ndikũrwara homa. Wewe ko ndigũkĩrwara rĩ. We sawa. Ndoto ciĩ tigĩthirĩra hau. Kabisa kabisa. That's it. How have you been? I've been well.
to woka site kurehe customer kuma rira twahiukire na mbura tukirehete and we thank God for the progress. Very good. Ndakena na gukuona muthuri na ciana me sawa kabisa. Very good. Ukamakinyagiria ngairi cia eroreria Baruthi wa Thayo TV. Yes. Ni na nginya cia CEO. Ni ngukinyia ngairi icio. Yes. Ni na ndie na oru wiki akoretwo njega. I thank God. Perfect. Twana tuhana tatu twins. Twana no tuthiete wega muno makiria. Tu yakwe meri 6 no tuthiete. Tuthiete muno. We? Tuthiete biu. We winning. Atiriri. Ondu ma ti muthako. Ti kahora. Bana. We ko thotha meri 6 ri. You now expect possible triplets. Gai. Atiriri. Fururi gutire kuhumuka. Ona thirikari atutwara mahiga mahiga. Ona thirikari atutwara oguo. Koguo hatire bata ithuĩ tuthie kahora. Okay. All the best. Akone turagieka ni tugieke turi aingi. Kukira giekage we wike. Athire hata uri agathina we wike ai. Andu makarigagwo haria thina ndiki we wike. Hau nguga atiriri ndongoria. Ono gitongoragio ri. No wega kumenya gwibanga. Mutongoria mwenjere kuigua kiuga atiriri. Korwo ni amenyaga ni akagia indo. Ndangiagire twana twiri. Tuna ndu uyu legwa ikara thutha-ini. Ngeindo mundu witu. Twana mundu witu. Sawa. Let me take it positively. It doesn't cost too much kugia. It's just a very simple process. Very simple process. Simple indeed. Simple. Just organize. For? Organize ka site visit ri. Mundu ma no mahuthu. Organize ka site visit ri. Organize. Okay. Ni go organize. Tondu riri tutikithura kuona family yo inene. It is very okay and we will support you. You will support me? Atiriri mwana kana thani yake. Kai okaga na thani itari na kindu. No guo no igua ni thani. No ire ni thani na uthiaga na karai. Fata ni oka na thani kana ati arecho wa ngui ndugu. Fata ni oka na thani. It doesn't matter riri. Irio cia gwikira thani ni yo. Aca riu hoyo horo twina CEO ciongi. Aya. Ni andu mena twins no magutare. Sawa. Undu kigu gitigira ningi mundu mane mangai. Ngai ni yo mabanga mothe. Na ni mubangi woma. We niwe ukamenya kiria mariria na kiria marinyuaga. Ona ndukane stress yo na hanini. Ndukanoige ndukugia ta tudure sure mariria gaki. Ciana ni cia Ngai. Koguo nyambe ngie. No igukura. Koguo ri abogie. Tucirage macio mangi mothe. Ma irio. Ugite. Okay. Ujirage Baruthi. We no wakinjerire Ngai. Gutikaire. Ngakwira atiri mwana itu. Oya icio igiri. Rucio ni rukeririra. That is how life is, by the way. Yeah, that's true. Ukijo wakurora you never know mananehire. Yeah. Marakwirire ba ni turona arenga magithie cukuru arika ritoi. Uratwendera atia. Ukamenya ni monanehire nginya ni mureciria guthie cukuru. Waigua makwira oguo. Bas. Iyo maneno wao uko sawa. Yeah. Uguo ndukaigwe na wasiwasi ati gutinda ukimakio. We banga wira. Panga kazi. Panga kazi. Taratibu. Yes. Aya, sawa. No kuboeka. Riu ni ndikire na uru. Ndikoretwo ngihimahiuhiria. Process ya kuhiuhiria ni thia mieri mingi. Tika hodo. Ndukwenda ukaigua mundu akigwatia undu ahiuhirie ngacia thire ciikurukire. Mundu ucio koretwo ngimarora. Tu ndikire mundu akegwatia kana akoiga. Riu ni no thukiirio ritwa. Wenda waku ni urutite wega biu biu. No thukiirio ritwa. Ona he mũratonga wakwa ndĩreraga nake hika-hike. Yako kuria thikete guruci. Ndiria mwiraga hika-hike tondu ndari ona kamwe. Koguo ni ndisa. Kuguthomera 30 na. No hurry. No buru wajira ngade bari ngade athie Singapore. Ni sawa. Ni sawa ona buru no urathie Singapore. Naithe Which one is Singapore? Can is Singapore? In Singapore, that one I can confirm. The only problem is the date. I cannot confirm the date. The exact date. No ni june turathi. Riu murata cio wakwa ri thina wake ni umwe. She is very choosy. Nendaga itonga. Yeah. No ni atunganaga nacio. Alafu? No atungana nacio ndemenyaga exactly niki kingiaroraga. Akua magori mwe.
Kuguo thina wake tigitonga necemanagia nacio kwanja nyingi na inambia no arikia gucemania nacio ri ndamenyaga arabu ni moka ni naku ni ahoyaga idea arabu kamwira atio tamurata to he haritu na no nyende umuteithia no nyende umuteithia tondu we indo ni ari namba yakwa indo ni ari thina ni gutua matua okay na ndimwira miaka ndiramweterera na ni ndimwiraga wona waguthathate bae ni hari category tangikuhikia no kaba njuge ma kana role specific ugikorwo gicariria for example divorced yeah another one deceased Ethanyita na another one former husband what former is impeached ni impeached husband udo wega bo penina Benjamin na alike mani mukenda ithiriria gugiteithia murata ucio wako wai tunikoretwo ngikimugeria kumwira no akajia ndaramaka mbeca ciake ni ikamuhuranira kamwathikiriria it is not about money getting a single guy mundu we single you can they know amatuko turoka it will be very difficult me still believe atapata okay you see that is still believing but we are not sure koguo ni wega ndimwire na njika ngi mu prepare psychologically he handu ngikinya ona ni wanjira ngwethere ngakunga kurora u ngamenya ndirona tokuo na no ndienda gukuraga ngoro ni koguo ni wega by the way ndikimwiririo haha hike tondu ni ndirathie ngahana ta ndiramuiguira tha ona ngimucaragiria time is ticking efange tene koguo murata wakwa gwetwa Lucy ni ndie na uru no ngwireira mahaha ni ukumtake even more serious na gukunja ni kurito gutire na andu thoko ni njuru piu soko ni chafu na thoko ihuirie thuri ene ndike mareka thoko andu ha moime thoko thoko ihuirie thuri ene kuru muno kiorari yogota thoko ihuirie thuri ene in fact makiwaga ni waku mwena ake nyumba in fact oguo niguo thoko ehana ihuirie thuri ene na matiro igaca ucio guo thina maraiga atia koguo no wega ngiuge mundu akirore hau no ndikumamiriria muno no ni wega ndimwirage ma tondu manika muteithia mwihekei andu Ngai okay yes you never know no koro motivational speaker you never know nigoretwo ngiteithia nginya uyu wi haha producer ngemwira mahinda matira mweterera if you see a guy and he doesn't have money bese ni gwetho ciethagwo bese ni gwetho ciethagwo na no mwethe murieri alafu mwetha mukinye handu one type yake adiganirio guo those are poor man's mentality no it is the reality whether athie Ngai ni aga provide ninge twambeleria scratch nikio tarona we to ngithie no yo ngithie muno okay muhinyirire kuko mwamwethe wone umagare producer agekora uone guo weragwo take my advice very serious rĩu ndai kurehe guku to ni njui ni wendete kundu kwega kabisa warora ri ungikia ritho wega ri niki urona ni ndirona mutamburuko wa iria very good warora mwana uyu ungi ndirona kirima urona mutamburuko yani uraria opposite kirima nikio ito mutamburuko wa irima cia Nyambene kana Nyandarua wow ugikia ritho wega ni ukuona mutamburuko wa kirima kia mene Mount Longonot kia Longonot yes warora mukiro uyu ungi ukona mutamburuko wa iria ria Naivasha wathikiriria kana thutha ukaigua inegene ria Maturera na ngari kihituka thiini wa Naivasha
Mai Mahiu Road ukamenya ni ukinyite kuria tuguthiaga thiini wa Naivasha Pearl Lakeview Estate. Na please andu agai mutikae go confuse kiugo Lakeview. When we say of Lakeview ungikara haria njikarite mundu ahete Lakeview, you are very correct kabisa, tondu ndirastira gukana ona ni murata ndirokira kuona iria iri haha. I can see it from where I sit. Nice ona korwa YouTube ni humuni ni apostaga mbica nugia post ingia kuonie ingia megucia turi haha. That means tondu menye live mode hota kugucia wega wi live no ndi hana hote kugucia ene. Yeah, you can see it. Yeah, sure. Yeah. Yona uwe ya ndimehure na uma video ke hure kiria ebica gucio guo itio riri hure mbica no kwenda gutumirwo aigia na ndirugamite mimi sijasimama ndirugamite andu Ngai no kwenda mutumire mbica ya iria ndi haha njikaire thi kuikiria mbica ya iria ndi haha njikaire thi na njoke guikiria mbica ya kirima kiu kirima kia Longonot. Hebu angalia picha. Look at this. Wow. Eish. See? Nakaa vizuri sana. Iria niguo na igicoka ndugame ha thutha wa ngari nigukuguciria barabara ya Mai Mahiu Naivasha Road. That is what I'm talking about. When you tell people we have Mai Mahiu Naivasha Road and it is 1 kilometer from the highway. That is what we mean. When we say Lakeview, that is what we mean. When we say the mountain view, that is what we mean. Tukisema iko jirani hapa, hata utaona gari hapa nje kwa jirani. Kandi migucio nayo. Tamugucia. Ngetha ukijira gwikira indo icio ciothe, kegugucirie gari ya jirani. Ndakuguciria wega. Ungihena miti ndungiona wega. Ino gari ya jirani. Packed. Na niguo ukimere atiriri kundu guturendia mbeca cigana buroti ni cia size iriku na niwe gomere buroti ni thiu hangu guku andu Ngai na reke inde mwire ona andu aria twendeirie. It's very funny, some of them are new buyers, mundu utari waigithia na ithuo na hanini na agiuka ni egukena na egukenio niki ni tondu kiria turamwirira ni kio gukora kuma haha guthie Naivasha town. It is 12 minutes no ngihuthira nyingi ni undu wa kajamu 15 minutes. Mahoro mugunda uyu ni 50 by 100 exact 50 by 100 ithe tutiaga customer ona ngiuka na surveyor wake ni maguthima na ikoro exact 50 by 100 for the price tutirendia goro na tutire kuhinyiriria andu tra understand uria kuikarite customer othe urariha na mieri 3 niyo cash payment turendia 670,000 wethana gikuyu ngiri magana matandatu ma 70 hiyo ni cash payment kwa ihinda rigana atia 3 months na deposit ni ngiri igana customer uria urariha na payment plan niyo 4 months akuriha 710 na still deposit ya 4 months no ngiri igana kwena title D ni ready na ni inclusive koguo wariha bia icio utire bia ingi kambuni egugwitia ni urarehwo site ukurehwo any day anytime na ni free atire ndukwirwo ati rehagiri igere cia maguta no we cater for all that. You'll just come office-ini itu haria Kiambu Road Runda Mall office-ini itu e first floor uge ndirenda guthie site point properties ni ukurehwo nginya hau ni wosimani kana tuhurire thimu uke uge ndirenda guthie site thaa ici no ngari tukururumia tugutware nginya site. Good. Ndirenda ndimonie Mount Longonot uikarite yo hau nigetha mamione wega ni muramiona iyo niyo Mount Longonot confirm hau kana ironekana wega Mount Longonot mamiona wega ndio hiyo ni murenda kuona ngari ya jirani ucio ngugaga iyo kiria giothe ndakwirira nikio
Mount Longonot ndomendete gucera ndomendete maundu maingi ni marona nyumba cia jirani haria icio ciothe na haha ni jirani na haha hena nyumba cigana ona haha irigitwo hau urona ngari nja si unaona ngari nje hau hena nyumba cigana ona ndenda nguonie lake na ndirioya thimu yakwa na iguru hapana riu iria munaiona vizuri ngenda murore wega munjire ka riu ni iria kana ni Elementaita da zoom munjire one Lake Naivasha kana ni Elementaita. Yes, that is Lake Naivasha. Rithiete ugure gathina guku thiini nirio riu riothe. Yes, very clear view. Kugu ingeciria ndimioe na iguru. You can see? Unaona? Very good. That is Lake Naivasha. Hena jirani ungi wakite aha. Si tuwaonyeshe huyu jirani? Kabisa. Huyo. Hena jirani wakite hathini. Na ti umwe. Hau uguo urona mahuti. Ndaronekana wega ucio. Na thitima ngwiciria ni maragiciona. Ngirona ni ukuona thitima. Ko we ritho muno ni ukuona thitima. Niki tomonetie Rosemary. Nini SGR ndingionekana iha no ni wega mumenye atiriri warikia rugiri ruria ni murona rugiri ikurukite hau kia dada kindu around 500 meters from there hau niho reli ya SGR igerete sawa sawa. Ni muona Mount Longonot umeiona kabisa, hiyo ndio Mount Longonot sawa sawa. Bali faruthi mesio tutiramiona wega hiyo hau wameona mnaiona vizuri kabisa, mnaiona vizuri, mnaiona very good ule hiyo maneno tayari muko nayo. Yes, very good. Ewe horo ucio ri tumahete ri ndio kuona mundu no egwatirie ona ngegwatia wanagura buroti Naivasha nduri wagura ta haha. I have been into Naivasha. I know so many projects ciendetio Naivasha, but ti aingi mahotete kwigwatira handu ta haha. Na hu niho rangeneirie Rosemary. Haha ni ongenetie ndi mundu mukenu muno nyenye ndariri kwendia kindu ingigura kabisa. Ni nyendete kwendia kindu ingigura kigeranio tondu tukiaria uhoro wa kilomita 1 kuma Rami farafara irasavu Northern Corridor yothe Naivasha Mai Mahiu Road na kuma haha guthie Naivasha takura ona hahe ndeka nyingi biu 15 minutes na niwe haha hatari jamu tuthie ihenya kabisa. Ungikora ka jamu nigu hadiria hanini tondu marone maingi no hatari ni faster na ramboga gitungana na Rami ya kuingira mikawa-ini ino aena shipai mikawa ino andu ino mukaga Naivasha ndire ndameingira ino mukaga Naivasha ni nginya Lake Naivasha Resort sijawahi kuingia, hata hii Lake Naivasha yenyewe sijawahi kuingia. Tukiuga ntukagutwara tuka Wanyaburuga ni anyendete no ndari andwara ndigagwo okay wenda ni atia by the way. What is love? It's not measured by nini like Naivasha yagiaga kundwana ni hahari nditura ndirio na urona ni andu agai na ndirona view as site point neto ko make point ya gugutwara nona riu ndu akwa kuhenia maundu maingi ni thirikari ino riu ona macio gatari okwirirwo na ni by 2027 kana no nego gutwara as site point properties ni wega uge andu makiguaga. Yes, because as site point properties being our brand ambassador ntugo gutwara Lake Naivasha Resort ciugo icio ni nderitwo ngero ni gutwarwo ngone Masinga Dam ni CEO wa Maryland ni mui ndi mui ni murataguo akijira tukiendia project utaga Miami ri kure Mature ni akandwara nyone Masinga Dam riu tuno turengie ngikua na ndara ndwara tu project ya gaya agitengete ni agugutwara no agugutwara huyo jamani wa kutenga. Sasa wacha tuone kati yako na yeye. Alfred ni adwalia Egypt na Israel. Wow. Alfred. We. Ana urenda kuga atia. Ushidi mwige platinum. Platinum. Maina gold ile ni kama iko kwa silver. Urenda
kuga andu a nyumba no kwiranira wewe bronze ona nile gukinya hau platinum no wandu arariki Naivasha ndio ndio riri haha riu ukwambata silver silver surely ungethice undu arariki Naivasha resort uko gatagati ga silver na gold. Okay. Uko we silver 0.5 gold 0.5. Sawa. Nego gutwara. No githio ni murata witu muno witagwo Regina David. Ndageithika. Riu ni njenda thaici ni guthi gutwarira Mr. Maida. Aya. Uyu. Ya mwitikia Regina. Ni atwendia. Huyu ametuuza. Nyereke ngwe ni atwendia riu. No akihingura ngoro. Naguo ndikuririkanaga guku uyu ni atuneana muthenya barigici no tutikumaka tondu na ithuĩ he maũndũ tũĩ make tũngĩaria andũ no mamakire nĩguo tatimendagia guoya no mendie guoya na ndeto ciaku wiki ĩmwe na nĩ cia maheni cia mũhuho mũgwĩtigĩre yes rĩu ngwĩciria atĩrĩrĩ andũ mena information rĩu nĩ mona Lake Naivasha Mount Longonot barabara nĩ twamera harĩa na woka site makiu tũrakuĩra nĩkĩo gũkora buroti nĩ 50 by 100 in size tũrendia cash 670,000 installment 710 cash nĩ mĩeri ĩtatũ installment nĩ mĩeri ĩna ciothe deposit nĩ 100,000 andũ a mbere atano Faruthi TV nĩ ramarutĩra 20,20. Okay. Haya ana me hakuhĩ gũthira bebe mako me hakuhĩ gũthira tigetie by the way tutigetie nĩ atatu kana nĩ eri tutigetie eri two only tutigetie andũ aya eri obethire aya andũ a mbere atano ndĩroigĩte a mbere atano kũgũra cash tugukorwo nĩ macio maragũra cash tugukorwo tukimehereria 20,20 irehwo nĩ Faruthi TV. Yes. Koguo mekũgũra 650 handũ ha 670 na kĩrĩa magũra nĩ thahabu kabisa. And I would wish uke wone uke site I would wish uke site so mũndũ wetwo Regina David nĩ njũĩ we mũigithia woma. Think about Naivasha. Project ireto Naivasha Pearl Lakeview Estate. Sawa sawa. Teresia Godera, how are you my friend? Sande sana na kuona sana. Itaje Teresia uragorire. Ni uyu Godera ka ni Teresia onge. Hena Grace. Teresia ri. He Teresia dikana no etagwo Teresia Godera. Hebu acha nikwambie. Acha nikwambie kama ndiye alitujoin. Hena Teresia. Niwe. Ndiye huyu. Yes. Hi Teresia. Teresia. Huyu Teresia unaona haa ni muigithia wa Naivasha Pearl. Huyu Teresia unaona hapa. She made the best decision. Huyu Teresia unaona haa. Yes. Nenda confirm niwe. Niwe marito mare meketa uko online ndipo mekire. Nenda confirm wega u Teresia Godera ni member. Toko mutumira kiria bacon cia proti yake. Oh yes. By the way tutumira bacon cia proti yaku nigetha riu we wibange na hiyo maneno itakuwa na muna hiyo. Namba cia thimu nigetha witie mafu oro na project ino tinene. Ke guthira ukuigua uru. Agothara no hakuhe haraka 0798 008 008 kana 0710 55 08 94. All right, meshokera ringi 0710 55 08 94. Kana okay ofisini ito Kiambu Road, Bunda Mall, first floor. Shokera na bio yaku 0710 55 08 94. Yes. Ndagĩciĩkĩra hau rĩu mũndũ ndacioe hau ato inbox etie mafu tondu ndeto icio ciothe twamũhe nĩ ciama na woka no cio gakora
inbox thaa ici tuguikerie mabu thaa ici hiyo maneno tukue tumeimaliza namna hiyo. Yes, wina namba riu no gutusharia tutire kigo tukuongerera kingi. By the way, kundu guku ni kuyendetie kabisa. Kundu guku ni kundu kuria wiguaga mundu angienda guka ake Naivasha. By the way, do you know guku no wake holiday home? Kira tumaone andu makiriga ogu eri is a very strategic method ya guikara kundu guku. You can build a holiday home. Ona wina kuja wa bururi ukametiga guku ikombora ya Airbnb kana wanu tiku na Airbnb nyingi guku. No niki tondu athungu aingi ni mamenyete uhoro wa Airbnb matirenda gukoikara mikawa ina goro marenda guikara Airbnb. Exactly. Koguo ri no to idea ndiramuhe inyu menya yuri andu. You can build your home, you can build your holiday home. No hatige oguo no thondeke getaway kirio kwenda. It's up to you to decide. It's up to you now. Deposit no shiringi ngirigana rimwe tukurikiria hau kindu kigi gwenda tuongerere because that information is as it is. Mgwe na wakati mwema wale wataweza kuingia Naivasha Pal. Ngai amurathime. Na wale wameingia asanteni. Barikiwe sana. Kabisa. Oh yes.